Danas gledamo najbolje mikrofone koje možete kupiti ako ste youtuber ili streamer. Pa hajde da počnemo. Naravno moramo početi sa Shure SM7B, zato što je on najpopularniji i najbolji mikrofon, ali zato je tegi znači 400 eura, a zato možete kupiti znači svafta begi, ali uzoro to izgleda badass, bitch. Shure SM7B je dinamičan mikrofon, što znači da pričate ne ono u njega, nego ono ima, kak da objasnim, direktno u njega, ne ono cardioid pickup, nego ono dynamic pickup. Pređimo na sljedeći mikrofon. Ajde, pauziraj. Sljedeći mikrofon je Audio Technica 2035. Sada, jedan od najboljih razloga zašto je ovo jedan od najboljih mikrofona, zato što je kardioičan i zato što je XLR, a kada je XLR može zvučati puno bolje što i zvuči. A također, koga ne kupio, pa pogledajte ga kako lijepo izgleda, taj smooth izgled. Pa hajde pređemo na sljedeći mikrofon. Sljedeći mikrofon je Rode PodMic USB. Sada, zašto je ovo jedan od najboljih mikrofona? Zato što ovaj mikrofon uz njeg dođe USB, što je plug and play, što je mnogo lakše. Umjesto da kod XLR mikrofona morate kupiti i audio miksetu i tu svašta ovdje. Samo trebate kupiti mikrofon i još neku ruku kao da ga drži. I cijena mu je ono malo je skuplja, ali zato dobijete dobar USB mikrofon. Sljedeći mikrofon je najjeftiniji na ovoj listi jer samo košta $35, a za tu cijenu dobijete predobar mikrofon za streaming. Ali nažalost morate kupiti audio miksetu jer je nažalost XLR, što se meni baš i ne sviđa jer onda još $35 uz miksetu i to, a za $70 možete kupiti cijeli set od, kak se zove, možete kupiti i mikrofon i ruku i pop filter, sve u toj cijeni, možda čak i niže, ali u tom bundlu dođe i ruka i znači imate posebne bundle, možete kupiti sam mikrofon, možete kupiti mikrofon sa rukom i možete kupiti mikrofon sa rukom i sa audio miksetom, ali to je malo više skuplje, ali za tu cijenu je super. Sljedeći i predzadnji mikrofon na ovoj listi je Fifine AM-A8. On je jako jeftin mikrofon, košta sam oko $50 i u tom pakovanju dobijete mikrofon i ovaj kao mali stalak, ali je nažalost XLR, tako da vam treba audio miksetak, jer ti XLR mikrofoni trebaju puno više energije koji vaš kompjuter nema, tako da morate posebno kupovati audio mikset. Ali sve o svemu mikrofon je predobar, dinamičan je i za tu cijenu je super. Zadnji mikrofon na ovoj listi je Maono PD200X. On je isto jeftin mikrofon, samo oko $70 ili tako nešto. Izgledom je jako sličan Shure SM7B, ali ima shock mount koji to, ajde da kažemo, ugrožava. Ima RGB svjetla, možete ga priključiti na skoro bilo svaku ruku. Dinamičan je mikrofon, ima svoj mute button i mislim da je čak USB, nisam siguran, ali mislim da je USB mikrofon. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. U komentarima napišite koji je vaš od ovih par mikrofona omiljeni. Moj je Rode PodMic USB, zato što je USB i iskreno izgleda jako dobro. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Poz!